قالي دوستو هوالان قالي بشترين هجا ونحمي بخيراتن سرچاواتن اموك نونرتيا وقفه اسماعيل بشكچي يا دياربكر بپشتربوناوا پر کیف خوشن مالاوا و چالکیه ما دومن دقادا چاندی ده دقادا کردولوژی ده ایروجی ام و چالکیه هم بری ونه میوانه ما ایرو کک حسن الدز نویسکار حسن الدز مودراتورا ما berivan matyar serçavahatın serserahatın çalaki me her mehe careke dijara pekten u her tim kada çandi dene kada kurdoloji dene ez per zedenekim keko زپیوی بدم بریوان خان لبلی بریوی از آگاهی که بچوک هر چالکی دم و آگاهی دیدن کسین دنواد گو بخوازن چالکی ما آگاهدار ببین دیتالیا چالکی ده شکرم آخر تلفن آخر بدن استکین حواله ما استکین آن شرف خان ایجا هر چالکی هونه بریا واتسابه آگاهدار ببین مجارا چالکیه ما از جویرنکم از بیجم پرتوکا که حسن سیاه دن و چیروک سروه پرتوکه امی گوتو بیجه که کار بینن و جاردن هون خیراتن سرچاوه هاتن فرمو بریوان خان سپاس کم آقا اجی به قولی سمسوریان و مرحبا نوید کم ونگش بخیرات نیرو و بشتری به برنامه بونو راستی بچکی به هیجان جبومن جبر کو حواله کی نو یعنی از بخوی نو ناس کم تکسین وی نو دخوینم لی گله کی سکارم ببیجم یعنی گله کی سرکفتی اجهلا لی امی پیرا بکوی ناوروکی و بخیراتنا حسن جی دکم تیج بخیراتی جبرلین حسن می هدیه دست بکن وکی نه پرسو برسی ولی وکی گوتو بیج از پرسا هول بدم بکم و پیراجی هوا از فکری خوشی رو خو بکم لی اونجی کنگی بخوازن بر را ناورا سر اون کارن بشتر ببین هون پرسن و یعنی تبینین و از فکرمون همو حسین ناز دکن و از تکسین میخواندنه کتابین میخواندنه می به دست بکن بخیراتی حسنی بشکی بحثایی بکن سالان تو یکی دا گنده کی شمرخ المردینی هاتی دنیای زانیگه ها جرح پاشای بشات بخواندیه نه جوی کی پسیکاتریست دشخله و البرلین دیجی تشتكو مش تكسيني فهم كر قال كيجي قرياية يعني الباجرين أوروباي والفرج بهتر بالي بالكي دياربكر يجي يجي ده تكسيني ده هناك خويادك راستي بشيروكي دس بنيفيسي كريه بشرا رومان و دي سادة وقريا سر شيروكي اللي أزوها فهمدكم أزوهازم بپرسم بيا ev çava çebu yani evli bteb çiroke dest pekir pişra roman و جاردن çirok وك يعني كرونولوجيك ده وها هر ياجي جوهرينا شيروك رومان شيروك او چوايا و چواد كاري بيا كده والله نظام تشتي bana iyi takakit iyi çap kırın yani ben tişti hani ne çap kırın yani aldım runan iştine loma aznabe yemek şirok ek roman ek şirok ek roman repeter duhazım roman abone bisinim بمز شروق نویسنده شروق از احمد ترجع رومان هرگاه من وقتی نو دست بید که من بقی نویسنده شروق هیسان من چند شروق بنویسن راحت تره لی حوال دستی خبرنده که اینکه تنگی خواهی راه بکم سپاس با اری بیامن وقتی من نو دست بید که من بقی نویسنده شروق از رومان هیسان تره لی بیامن شروق نویسنده شروق از احمد تره لوما بیتر بیم رومان بنویسن موهیشه میجی بيتر وقت نویس كالكي الرومان هذا نویس نتخبت هذا بجمع خوازم يعني وقت سالة كي 2 سالة 3 سالة بقاركتر كي وقت أرباس بكم بيتر سبرام ليته
ولو ما نظام كا هيفي دكم بيتر رومان ولا تخمين دكم بيتر رومان يعني وكيكو يعني رومان وكشهف بناقة يعني هر دوجي بترانه يعني دبكو سوى روماني دبكو جاردن وك چیروک بدومه اما نویسنده چیروکش بوده زحمت تره از بیم زحمت تره چون چیروک نویسنده چیروک باش بمنج نویسنده رومانک باش بلکه زحمت تر بشه يعني یک دوسیه که ام بیشن زحمت تر دبه يعني بهتر بگشتی کردن يعني نویسکارین کرد بچیروک دست بدکن پشرا وردگرن رومان هولن رومان بنویسن و سر رومان دمینن جاردن من يعني كم ديكو وگریان چیروکا لیت هر دو جی بتر بن خیایه ایواری هر دو جی دوام بکن بله باشه اسکارم بیش مدت تجاری هلبست آنه نفسی مسکن گویا بیش هلبست باشه هي اسنكارم كاكو جمعنا راستی ده تکستن هر دو تکستن تدا هم رومان هم چیروک دا هنکی متن وک هلبستی بونج يعني هس پر يعني تيرو تجاوب تدا بلکه نه اوای نویسنده هلبسته بله و هستواری و تارزکی يعني وكي بقوتن هالبستي بو يعني او هي دبكو بالكي تبلخ بهالبست جي بدي نو تشتكي ورا از كسن تقدر بيجم روي كيجي اشتي خودم كرك يناجبر بينات تشتي ورينك لا تشتكي ورا يا دبك او حتى مرد خازب بهواكي قوت بهواكي ام بيجن جانا وقت زمانك هالبستي حولك من وريتنا اللي جانا بيعمل وقت جانا ام بيت اوتوبسيه كي بك ام بيجن يت اوتوبسيه صحنه كي بك اوتوبسيه كي بويره كي بك اوتوبسيه كاركتر كي بك وقت هاتستيل جيوي دينه بل بتشكي وك هالبستي دردك بقول اللي تجار المانجك من وريتنا باخر زمانك ابن هالبستي هبه ياجي المانجك من وريتنا اللي وقتي تبشك وردر كفدر كيف فهمت باشه ساعتها خوش به ایرو بشکل در دوره سیایدن بچن بلکه پراز کالا رومانی جیبه کم چند تبینیه من هنه سیایدن راستی چیروکین هم کرد وکی کلی هم جی چیروکین خودی کاراکتر ناوروک وکی هوناندن یعنی وقت جراتی و قطاندن لی دنوا هر یکیوان خودی ناوه کلی ناوه کتابی ده او کدا تونه یعنی وکی اصول ام راست لیتین کو ناوه چیروکه که یعنی ناوه کتابش چیروکه که هات به هل بجارتن لی سیایدن نو سایه ناوه کی و هی لی ده چیروکان داتونه کاراکتر جیم نزانن ev çava çe bu be çavayı bu ez gelek cari dibêjim yani ali bi navkirî pirtûkê xwe ez ne kesekî wa serkeftî me yani heta kêliya dawiyê jî gelek carî nav dikû here ev nav jî tabî wextê me re navê çîrokekê bide pirtûkê ev rêya bi min rêya herî hêsan e lê bi heman demê ji xwe em bê rîskekê jî bixwartin em bêjim mesela nivîskarek ez nas nakim از پرتوکاوی چیروکا بگرم از بخوام اول از پرتوکی بخوام از جوی چیروکی دست پید که ما ناویل پرتوکی کرد. اما لیوی پرتوکایی دا کفام جفتن تو بین نبی اف چیک دشی مرا چید بود مال بی نویسکارم بیشن ناوی چیروکا خواه هری باش لی پرتوکی کریه. اما جا وقتی بی چیروکا نکف سریم از نبارم از تمامی پرتوکی بکنم. لو ما من نخواست استکم ریسک کوره و آدو داجی یعنی من ناوک زی چیروک عمل پرتوکی بکره و نحقیله دنی بوایا یا جز بیشتر چیروک واد ناو داد بیشتر والله اف چیروکا سرکیه مثلا وقت ترس بیوانی پرتوکا عولده تشتکی ورتونه بو لو ماجی مقال ناوکی دنی بگرم یعنی سیایدن یعنی بمیج ناوکی هنگی بریسک یعنی چون به سیایدن زیاده تب دناو دنایب کارانین و دمتنا كده سبيجي وحاتم بي تشتكي وخا متنا كي تبي وجي نه متنا كده بي وجي وهناك جي ما بيلوست دايما بريارا ودا يعني راستيجي بمن تشتكي وسا نو چه بو يا جربينه كي نو يا گله كيفام جراحات لو كي دنج ريسكن وهات دما تكست دا يا جي امجن وكي نيسكار كتابندن دخايني يعني او تشتم كو تيت لسرد فكري وكي كو از انها تگو اگر ناوي كتابه من او چيرو خوانده بكونه كتبه سرد تماما دبجه برددم وكي دن تشكي ben yani بشبه veya karakter كتاب وصحيح يعني كرنن تي بي رنگي وكي عادت وكي سن اخلاق يعني ريسكينج وها جبلي veya yani
شو يعني بيجي درجة برتوك بدن تبعي وريا مثلا بنت فيلم كي دست بيت كي تبي بازا قوي مثلا ما شبكم ونكبه سري مز دوامای ناینم مثلا تگو بالکش بوجمم گلک بالکش بود نوید چیرو که دایا کتابی و او چیرو کل بجار تخوان مثلا بالکش اوج بونی بیس کاره کی و تنه کسی تماما دفش کتاب برداد تشتینم وی رنگی هنه دجیانا تدا يعني كيم ورا يعني تشتكي بكم تحاول تنبهم بفسري لي جانا جاز نزارم هرگي وقتی مرا ناو وقت در باست به بالام لی يعني بريان بهم تجاري مي برتو نيفچو نتشتم دانا داني كيلكي به رومانك لي هرگي دچ بالام لی از بهتر دفجه بردم يعني نيفچو دهلم جا الى وقت ياجي شيلا نزارم ياجي جانا بورغست بيجم اگر برتو و مجي عاجز بوندين يعني قالك برتو كيدني هنا مرا بخوينا بري نوري بولي بلبسن كيجي إذا وقت بري بجوش نكار مخين مثلا زم كاج برشي اگر نكه بسرده تدفج برد يعني هو إذا مثلا نامش إذا جريك أري بقدينم اگر ناوي زوري نادم خلي جانا مثلا زمان برتوك باشه زمان برتوك نافروكا ويجي خوشه لأن از ند وقت بيجي أنا زمان تيدم وقت استيدم جيبو في برتوك از نعم آدم ادي سجلي فدقر مثلا جانا برتوكي ورشن ام بي في داوية برتوك أنا سكرس ترانسيت مثلا بدست بيكربو سالك بري نيزي چل پنجی رو پرخون لیمردی از نکار بخوینم. بله در از نکار کنسانتری و بذمیاجی دایم دانی کله که لیمزانی بعد 10 ساله بگرم 2 هفته بعد از لیمزارم لیم 10 سال خواندم و تعماجی سنده. دما كنت تنفيسي تشتين تايب في رنجي هنا يعني مثلا بيجن كاركتر كي تأواكرو أو كاركتر يا كيف تجرانات يا شيء سنم تيك شوي بوتا دفجة برات شنو ها دكي يعني هنا وكي نفسكار الأزواج كم اللي بيتنج كاركتر مثلا شوازي بزيادة شواز مثلا تي حفتي حشترو بالي دنفيسينا و از نابركة دم اللي بعد قرم لي زانم لليم رونا نشتي وقت الليم رونا نشتي بام بيجن حاول دم شوازا ويبقم تو جانا زماني ويد جوهرين حتى لليم رونا بخوايكي لذا برضو جوهر يعني تجاري يعني مثلا دقالي ده چنجارا ببشعولي جوهري چنجارا و بيجر جوهري حتى رجع كاز بيجم أري ولا وايد لي مرونشت تنافع بيوازوي برزيد جوهر ناوی کتاب چیروکه و بهتر جی وکی چیروک هدنه هوناندن لیل گورمن یعنی گلک وکی چیروک هدنه پناسه گرن لی وکی کلی شو چیرو کتاب کلی وان دست بید که راستی جی گلک کفا مجراتش برکو تبرواجی آواکریه یعنی کاراکتر برواجی هاتی آواکرن یعنی هوناندنه که هیه تشتکی چکری هیه تب گلکی باش بله استیه پر کفام جراحت و البنده بوم اجبار کو یکم به چیرو که دست بید که البنده بوم همو کتاب ویاوی بدومه پشرا بزک پشرا اشته تلفن یعنی پروانه یعنی همو چیروکن کد کتاب بدانه و نو کوین هنیک وک الگور من بیان فکر منن هنیک وک تبنیین بچوکن هنیک وک کلیین بچوکن هنیک وک وك يعني وك روجانويس كان وهم دمي هم هستي هم بيجن كاركتر كي هي اللي راسم البنده قالك او تشيروكين تين ايدن وك كليبان بن يعني قالك سركفتي بو او جهلا نيفسكاريeva بزكو تلفون وكي دنجي حسن هناكي او وك سوسيولوجيك يعني سوسيولوجيا كسكي وتلفون وك سوسيولوجيا جواك كي گوندكي راستي پر تكل هم كس هستين كسانه تدهنا هم جي هستو ديمانين او صحنين گوندوار تدهنا و تشتكي دن لگوندو تلفون تشتن دجبري هاو يك دمكي كو تلفون نو هات يك گوند پیراتا چاو یعنی کاراکترها پیرته دا چاو برتاکه کده و لگون لور کاراینا فیسبوکه یعنی فکرم که تو او نفشا که هم تازه و تکنولوژی هاتی جیانه کی پاستورال هی و پیش راجی هم درباس جیانه کی دیجیتال دبن ادویم یعنی چیروکتن جوات هم فهم کردن دو آوازی تاثیر گله کل تکرنه تایبت یا پاستورال یعنی چیروکتن دا گله کی تشتن گندواری و پاستورال هی یعنی بیات باش بکارتینی جبویا يعني شوا يعني أو مثلا بخوام نفسك تدي صلاة نودي كات من الدنيا نفسك ما هادو على جدي يعني ما وين نفسي
يعني ما نفشي بي تلفون جدي وداوية وقت 2000 ما فيسبوك جدي وما واتساب جدي وانا جيم تيك توك جدي وكامل زمان محلا إنا متشيد نجبنا نزانم يا مثلا تلفون هم بوقت بيرانه که مثلا هرتم وقتی تلفن هاتو بگنده ماز نزل گنده بو مشان دو گنده مالا کالکی مجی بو مکتبه جم تلفن ندی جرا عولی تی بیرام و تجاریج بیناک مثلا هاتم بگند جعبه مو تلفن والویدا را سکنیه جعبه مو ورلیان کایوا چی تشتکی چاوای تدی ما بهزی ومدی يعني تشتكي وري حاسري مش يعني نزل بل ورد بيرام بل تشتكي وري از بيجم خي هاتي سريم نهاتي سريم مشي ليتي بيرو رحمتي ابيل كام تشاو تلفون ليكات ونهش دم برامن وبري ما قش جيخ رابو تشول تلفوني ووري بي ورد بيرام ماي وبي هواي مخصص تشتكي وري يعني جوي هليوا بر سنن بر خرونا يعني قالك صحنين بفي وكي تلفوني هبوند فيكتبي دا راستيجي او يعني ام جانا بر بلازا بزا دجين بر او ام تانجل دو او فوتويا و ام بجن دنيايا مازنا غيرك ام تشيكي مازن بدس بخن لاف اف يعني سيايدن بمده ساندنكو ام يعني كيلين بتشوكين كو امبير انا روجانه وبويت عمي هاتيني بيسن يعني راستيجي تامكا تشيد دمرو يعني قالكين وهاج يعني از فكرم تو بخوجي يعني قيمات الدويجي يعني وكيليا كنت داي وزافت بكي و بيراجي بارفه بكي يعني بنفيسي نفس هذا الشيء ياش خزات مثلا كيليا او بمجي يعني حال على جبرويجي تشروك اولي ما كيليوان بناف كريه جبوم كيليا يعني بتشتكي بر مهم يعني وقت توانات الجياري نره جاج خزات زي تشان كيليا بيكاتي وقتی حتی کلیات داوین هری داوین یعنی وقتی مرن ورد قدشی داوین وقتی یک مربع پرسانا کا بختواری چیه کامه من چیزی جیانی فهم کردی جنب بیشتر بره تشتیم بهتر مسری خو پردیشان کا معنا جیانی چیه وقتی داوین تو تل قنبه از هات من لنقطه یک بررسی بومه یعنی جیانا چند کلیه خوش نتشتکی دنینه و وقتی روزا کلیه هری داوین هات یعنی وقتی روزا مرن هات اگر چند کلیه خوشی دی دسته مرا مابش یا نبین خنجوی نتشتکی دنیه و طبعا جنبه باندور سر فکراندنام مده که تشتکی باندور سر فکراندنام مجی بکل تو بینه بل سر تکزید بله يعني افيا ده خوينر يعني اگر خوينر مخاطبن و يكي باش تبينن دو تكست ده ون خازن تشتكي اگر هبن تبينيه و يعني جي بار بكرنه و كرم بكن امي دام بكن لي يعني ادمين مالا واوا ون دشي بلكي بعمر جوا ماستر بن يعني اف كدو خباطا كل سر زمان اف بجن جواني ما خورتي ما انساني ما كنت كن اس بر كيف خوش دبن جو مشتري ون هر يك وك مير جلادتك هم دمينه از بوسا انا مير جلاده والنبي وينه از بوسا الون مالا وحزار جرابا ويعني وقت قربو وقت خو خاص يكون فهم كل اوروبا جي دميني تحصيلات طبيه كريه وتذكر جيانك دنيجي شخورا بكرة لمالا تحزر جرابا كدو حدا التايبيا تكتابك آوا كريه إن شاء الله نجي كتابات بخيرين وأزهي دارم إنساني بناوه ودها بهتر يعني زاروك ما تورنه ما چونكي زمانك زاروك بمجول نبن محكومة مرنه يعني أنا زماني كردي جبرك برپرناك يعني وكدك زيادة جديدن وكتاب جي بجن بلكي برناين فروتاني gerçi İsa'nın izniyle kudum fuara kitaba da kitabı Kürdi epeyce hattım fırlatani. Yani bu koyunun ne koyunun ezbini zanım. Levya mizgini ki gellek hattım fırlatani o eser keftin duhazın malava ava kef hoş. Spas boşi robayata li amki celadet ki yani tişteki var. Ne amne viewin amne. Yani o hişmet گلکی اصل مجرکی باشه مثلا زمان حسن از خواستم سر زمان دوام بکم یعنی تکستین ته هر دو کتابی من خواندن ته زمان پر باش بکارانیه یعنی راستی ویا
çeki serkeftiye jibo nivîsina Kurdî ji ber ku hin nivîskarên me hewl didin bi zimanê Kurdî binivîsin lê yani ekl û çêja wê rastî gelekî kê me yan jî xels dimîne enzam pişra ku hînî ziman dibin yan jî wekî ferhengê bi kar tînin yani seranser nivîsê ser ferhengê re dikin lê ya tekstê te bikarîna ziman gelekî xurt bû ya din jî gelek peyvên kêm nas hebûn û gelek em bijin daçek awayekî baş hatibûn bikaranîn peyvên kêm nasên heremkî hebûn lê ez mesela bijin şirnexê tu lê ez ji farqînê me min ez tê gihîştim wekî yani wek digihîşt mirov jî yani ji wê hêlêva ew mesela bir de ana difikirim ku tu İngilizce jî dizanî, Almanî jî dizanî, Kurmancî jî dizanî yani hem nava te û Kurmancî gelekî serkeftiye û adin jî zimanên din tesîrê çawa teksta te dike belkî ji bo veya hebin yani ême bixwe yani wek elgûn mezin bûm ew belbî ev Siûdek ya ji bo me şansek mezin bû û dawê jî wek gelek hevalê me li İstenbolê em fêrî nivîsandina Kurdî bûn û Türkî jî xwe em dawiyam li mektebê ez hîn bûm. Kengek hînî Kurdî Türkî bûyî? Wextê li mektebê din heftê salî bûm. Ya beriya wê me Türkî nizanim cerawî em li mektebê em hîn bûn ez jî wî nifşam yani hîna jî em bêjin li gundê me ya jî li Şemrexê yek bi Türkî pê hîna jî wek eyb yani wî alîya hinekî ya bi Siûd bûm. Lê tu bê nebî yani ne hew ji bo min ji bo hevalê gelek em mixabin em entelektüeliya xwe ser em bê Türkî bi ya jî ser zimanê dinê em ava dikin. Wextê tu wan tekstana bu wan zimana tu bixwînî û em perwerdehiyê jî bûyî zimanê dibînin ew tesîrê li ser nivîsa me dike li ser hevoksaziya me dike enzam me çixwe ji xwe jê paraziya zê xwe parastin çixwas mümkün ez wê bi xwe jî nizanim lê hergê diçî yani ez em bê Türkî pir kêm di jiyana me de belbî ew hinekî fêda wê an halî bêtir lê dibe. Derdora hev salî tênî Tirkî bûyî pişra heta ku tu çû İstenbolê xwendin û nivîsandina Kurdî de jiyana xwe erê bi Tirkî emel dike ji ber Kurdibistanê ew dibim tiştekî pir xetere ji bo meriv mesela xewnên meriv fikrandina meriv tesîrê lê dike û piştî meriv hînî xwendin û nivîsandina Kurdî meriv fark dike ku rastî ew mesela hînbûna Tirkî bikarîna Tirkî pir tesîrê li ser meriv kiriye lê ez tekstê de vêya kêm dibînim Hesen ji vê hêlêva yani mesela tu bi xewnê xwe ez difikirim niha tu kîjan zimanê dibînî? Wallahi ez nizanim ez bîr dikim ez xewnê xwe bîr dikim. Peki mesela rojane wextê tu bijin bi lez bifikirî ew fikrandina te ramîna te li ser Kurdiyê Tirkiye? Ne ser her daî jî ser me anha bêtir em bêjin jiyanan bêtir bi Almanî yani li malê jî jiyanan me rojane em bê serî not bi Almanî ye lê bala min lê ye di hin qadê ciyanê de mesela di her qadek jiyanê de em bê zimanê min ê sereke diguhere mesela ana li gundim wextê em qala sergîna dikin ez dikarim ne Tirkî ne bi Almanî nikarim qala sergîna bikim ya yetsen qala tiştê dinê dikim em qala fesadiyê bikin ez zan bi Tirkî fesadiyê bikim lê em bi Kurmancî xweştir fesadiyê dikim wextê ez çep êva em bêjin lê gelek tiştên ben ser tiştê psikiyatrî mesela temamî Almanyê psikiyatrî nizam gelek wan têgihê bi Tirkî nizanim ka bi Tirkî çawa ye mesela Covidê mesela anka wan tiştê Tirkî bi Tirkî bi ser Covidê çêbû ez nizanim mesela Türkiye min nexwedî Covidê temamê pêvaciyê Covidê mesela Almanya derbas bû wextê ser Covidê peyvîn ziman dibe Almanî doman nava wê diguhere yani anha cîcana mesela de terapiyê de em bêjin nexweşiyê me heta giş Alman bû anaka nexweşikî min ê Kurd heye ewlî me got bi Kurdî peyv lê nerin nebû bi Tirkî dipeyvî nizanim gelek tişta wextê pêv Tirkî bû lê nerim ez dixetim mesela wa diguher yani di her qadek jiyanê de ji wextê xewcê nizam ka ji kîja qada jiyanê hatibe herhalde ez bêm zimanê wê xewnê jî ew zimane ew diguhere tiştekî sereke ji bo me yani mesela dîtina xewna bi kîjan zimanê heta kitêbekî wiha jî heye erê yani lê Hesen li gorî sêyê din di qalê da bêhtir yani qal hinekî tê karakterên wê gelekin bajarekî de nasandin hûrgiliyên wê pirin navên kolana hunerê navê bankayê îş bankasî filan
وبهتر نظام بلكي جبركو فيا يعني يا سيادن كمترين لور هناكي بالام كشان هني بيفين مثلا وكي فونكسيون سيركلاسيون ونارسيست وان بيفين جبي يعني كتنا زماني ما وهناكي جي وكي تركي يازي خانه işte yorumcu bana jî te gelekî bikaranîne yani çixazem bijin ew xurtbûna zimanî Kurdî bikaranîna wê di teksada da xurt be jî di qalê da bêhtir rastî bana jî ev tiştekî wekî yani tê bi niyetekî hatiye kirin yan jî ji xwe mesela bijin yazîxane şunayet helbet Kurd de peyvek wê heye lê tewiyat wek tercih bû yan ça bû ew mesela merak kir ji bo min pirsekê bû او ترجیح که خود لی از نظر که حوالی دنیای نویسکار یا رمان دنیویسیم تخمین دکم پرسکریک وانا ور بل اوج برگی پرسکریکتین وقتی کاراکتری من بیشتر لیدر و دمشه سر قالدر می دمشه اسکان مکاج قالدر می دل فرهنگ کیفین مزیکانم پیوکی با قالدر می ببینم لی او پی وقتی دلیم رونان مخابن وقتی تو پرتوکه کل باجار تو بنویسینه و گلکتشتی همو قالك تشتري بين ناوي سكاكا بقدر حتى قش وقتي بالتركي به تبينه بتنكر خجيب بباريس تكان بيفك يفين شويه خلي محقق بيفك هي يا جات سانم تشتري الدنيا يجي هنا لوقت او بيبدا دليما رونا نزنكر من بوقت بيبا قادر ميل دليم رونا نظام كماج بو قادر تشتك نيبيجو واول دليم رونا قيو قاركريم نكر بسروي درا بالراحه بمشين بخو وقت كان رومانك بكل ما جيب نفسي مول باجير درباس بف افبرسكي كما هري مازن يعني قنا بيجي بيجن وقتی تولید نر سوقاق لامباسیه کم بیشتر کاراکتری توال پاجید نر هنگی و چیک به هنگی و ملانخولیه کورسر وقتی ویا که سوقاق لامباسی چی بود حالا که زن فرقی نیست چی گفتی حالا که از لیب نرم یازی ل اینترنت لیب نرم دا کاویک فرهنگ چی گفتی وقتی نر او وی اکلاوی کم دو بیامن اوجی پرسکه کام قرن وقتی نویسنده رومانا بکرمانجی او پرسکه که هر ریزه معاجزك يا جنب ريل برنویسی دیگر. بله نویسکارek din şey bu mesela vakti roman let kir dugo menave kolani xoçlek yani no şo hena ma devem ya baway kurmancı be eklu feslaka kurmancı çava bakın bimenji evkek sereke ya nivisan na taybet bu romanı yani tişeki pır mühime le min tahmin kirte taybet usahel bijart yani heşi usahişti yani jibowan peyveke ne girdi çünkü proje merve acısnakin yani ere Türkiye'yle vak bicibune yani tişite merve kare xo tamamen je derxeji je merve şevji bike çünkü gelek tişteme ve ketne nava hevji helazım var yani rastı Hasan kitabente ne ki ontolojik yani mesela diyalekte mesela pırsa yani mesela copy hem تشوي copy يعني ديالكتكي التكست انت ده هنا ومثلا ويت فلسفه على قداري او تاثير شوالتك حتى بقرا مثلا هيمينغوي قالك كسندنجي يعني تدا هنا مدبين انت بحث كنا جوان جي دار قرتنا اللي شويت على قداري بفلسفه شوي يعني وصا دمهيني بكرديرا بتكست خرا بكاركترين خرا هیچ برای دایم تکلیم فلسفه حول دادن بخوینم مثلا جامعه دبیجم وقتی هم سال خواه 50 جراح پاشی خواندوان بوم حوالی من پرتوکی خوی توصیه دکتن کتابخانه دخابتین امروزی چقدر وارلخ و زمان های دیگر هم وارلخ که سارتر دبن دسته میده و از خال سروان دخابتیم و جبری دایم مثلا اونتولوژیک اون اگزیستانسیالیسم یعنی هر تم یعنی مجاری یعنی نده سال زیاد سری خواه پیردهشیم و حول دادم فهم كم شخص يجي فهم كري از نزانم لهنا دوي بيواجويا فهم كرني ده تتخاذ تشتغل وقت تو حاول بتفهم جيبك تو بين نبي يعني التكسيت هذاك يعني بخوا يعني وقت ذاك جياني حاول دم تيبجج من تيجيش نامنا جياني هنك أدبية وبسيكوديناميك يعني على بسيكاتي وثيرابيتي وفلسفية يعني حاول دم يعني جياني بحرس قاعدة حاول دم فهم بكم يعني وقت تو حول دانات فهم كرناش يعني اگر بياواي بتو بينه يعني اوجي التكست تدخل تدر يعني اللي فلسفه هر تم دجيانام بهيه تجاري پر خيادگه بهتر جي مونولوگين کو يعني وك ديالوگ خيادكن وك دو كس بهبره داخل اما كاركتر وك مونولوگ يعني ام دزانن كو مونولوگن د فكره سري او مثلا اونتولوجي تايبت هم وكي
هي كل الدنيا وكي كردك يجي للدنيا يعني سرفيام او مونولوج انت دخورت عندك تكسا بلكي بشبوه يعني كتشت بهترج مرة وان يعني تجربة خويا بشارتي كو نعم تكسد بينن وكيدن بلكي باخبتن هنا كتشت مثلا تفعل شيء ده يعني لسر مونولوجين كور يعني بمن قالك كور هاتن جهلا تجيش برسوك يعني جتهد لسري يعني أفدبك وبك ميكس يعني وكاركتر يعني هم وكتاجي جو كاريته بسكو سوسيال ديناميك ويادن فلسفة وكرد يعني أنا قش تكيكو تجانا تبلي هببي أو مونولوج بيعني شاني مادة هناكي چونكي تو برسوكي وتخوازي خو أولى بكي بي هبكي ليه تكسدم تام ناجي جن أرمانجي وصار تاري مايه جانا خاليم الورق خاليم جي جانا وقت الجمعية بدنيفان يجي وقت الجمعية بدنيفان جانا بانتوري مال عردي بلا ولا وديا شيلات جي وقت شيت بلا ولا يا تبلي هم يا تبي نبي أنا تبلي هيك شيء يعني برسبك دين يعني أز نباور برسبك بيتبو أز نباور كده برسبك كارب بفين مشي لي بهوا كمان سري و مونولوغنا حتى ما ربخو دوام دك ونظام ك وكنا يعني جيانا مبفي هوا يعني حاول دم باوي خب بفانتشتانا مجول بكم وورد دوام دك بهواكي وكردكي اللي جاي وكردكي يعني اللي جاني وكردكي زحمت يعني كربون تشتكي مخابن زحمت يعني بهراواي تو مثلا خوك بعلم لي خوك كسكي وك أبوليتيك بالنشان دكن يعني جدو 2015 و همه تو بيجي تجار منو چيك نخوندي بخوشكي يعني مش چيك بوليتيك من نخوندي بخوجي دور خستيل وتبقى مرة خوي وقت مرة خوجي دور بخه وقت الاسطنبول جي مخوجي دور دخس نجبر كو البرلين مخوجي دور دخم واللي روجا كي حواله كي قال كان بيجو جاوا ام شنو باي ام شنو محابادي ما ام ما تشوي وي قادا قاضي محمد مدي ام شنو سلمزلي مجدور و مدي وقت قالاوي دك يتو بين حيسه دك بتاع يعني تشخصي خوجي دور جي بخ تنقال خوجي دور بخ تخوا تتناوي مقول يا تتناوي جي بهواي كدنيه يتو بكردي تحاول بتو بنبسينا تنزل كاتي قادر متى شابنا بتقربنا بكل الليترونا انا بنا نتشتكي هي ثانيه جيتو ام بيتو بهواي تو جهاشتي استيك ام بيجن دي انا خد انا كاجي علي كاري خاص جهاشت تو جهاشتي نقطه كي لان داوي تل أوروبا بيشن تو كسكيج روجلاتا نافين تو هاتيه تب ناف تناس كرن يا تبي يابو از اجوانا الرافيا مشترك عربي فارس الرافيا يا تبي ردي صادق هذا حمام بروش تدافين حمام بروش تخوب وي صافي بك تنقر خوجي صافي بك اذا حمام دمي داف برسكريك نتوي يعني بلاوي تدي مقال كمقول بري من ذكر بفهم بكره جبرا كوجي بكره حتى فسادية مختارية حتى فسادية عم بيجن شاردارية تقول بري من كار بفهم بك كمان تشوا أو قص أمر فيز والملح بدو بكل أنا بتفهم بك يعني بتشوف استنايا جي كومبلكسا يعني وقت يعني قال لك كولونيال يعني تشتكي زحمت يعني تشوف تبي قيس خجي دول خمدنا تجاريش تدورنا كبر يعني سر إشي كسایتی مثلا من ایشانی کردونی تسره و چیز زحمت والله خودی علی کاریا ما بکی یعنی اصلا زمزه بیم چی يعني الجوري قالي او كلا دلته بهتر ل سيايدن دا مثلا تي ولات لاوه يجي امريكانا بشير يعني قالي دا مدبينن تي ويا بهتر بدي قوتن يعني ببيجي ل يا سيايدن دا ديسا جينيكاري خوجي بكشيني قال دكيل الديلي يعني تبغى خمكات تبيع أشياء مثلا ولا طلبة تبيع أشياء وتدانيا ورد تبيجي جار كون لسرينه أو تشابه بشكل آرام تربوي أنا وميثودات تشابه كنت أخو بهتر فهم كريان جي آرام تربوي نزانم. وقتی قال نویسن دست نویسنده قال که بیم قید 22 سالی بوم یه چهام عرب جوشتر مد بقیمت ملکان تشتکی بگو هره و ويجو شاهب ولا بيشتي او حتى سال سر درباس بتبيت نبيتو آرام ترجي دب يجي تكچون چه دب يجي غريب السر چه دب جانا نزانم بيشتي اجي دور كت مثلا
تو بینه مثلا تیک چونک 2015 16 17 او هی یعنی تو بینه و دماغی شده تیک چونک چه دکی عرب ترک چه دکی بخواز نکار منظم و گریدای عمری یا جوان تشتنی مجلس ون داکر یعنی مثلا 2015 هم استانبول بون جانک مدنی هبو لی پیش دیوی تشتکی دنی هی اوانا نتشتی قنابل درونیام وانا بم باندورك مزن كر وصدق مسألة تو غريبية تو بينه بين تحاول الودرجيانك نعوابك اللي بيشتجي بخاز از بيم از كارم بيجم از آرام تربوم يعني حنا كحنون تربوم هنا كان بيجن بري مراد خواستن مراد اللي خوال قوتنا راحت بك مرا في عابيج مرا باني شامك واجي هر وجي نواص على ده هر نفس كارك كان بيجن تسري بيجن فمتو وقت تشتكي pozitivizm ne? Pozitivizm. Yani eri karaktera kale ye sereke karakteri ve tekçu yani em dibin karakteri ki tekçu ye rasti hem jela civaki va hem siyasi va hem jela fikrina hova bu pişrat ye ki yani em siyayedin da behtir vek sanki hemu ve tekçu neji baş di baş penase kirve و بجي كرفال ويجي كي ودي باواي كيدن يعني ترجيح كيدن يعني شوازه كيدن شغل هالبجارت يعني وهروا حسن از مثلا نواروكا سيايدن دا هناكي باجارين اوروبايي جدوينن جيانين وان جدوينن لزوبزايا وان تايبت مثلا بكارنا مترو هناك تشيرو كي مترو دار باس يعني او امورين راغهاندني لورت چوا مثلا يعني كالي و چیروکن تین کم کلوه لوراتنا نویسیم بهتر پاستوراله بهتر سکانه یعنی وقت هی و هنیک بدتاین اما چیروکن تین کو استخمین کم لوراتنا نویسین لازم بزایا که تو بخو چوا خو یعنی چوا خو داری کنسانتره دیگه یعنی جی او گوهرین جبوتا چه بویه جبر و چونا و داره مثلا شلاو که و گوهرین چه بویه یعنی گورت لازم بزایا که افتكسده ده خويات كي يعني وفرقين هاني يعني ديجانا مو وقت اصل ديجانا خويات تايبت ببين بمجيانا هيك سكانتر بويا هر چندي بمتر بيشم لي تو بيج نبز باور يعني 10 سال بري و 10 سال انا بمجيانا وك هبدو نامه ديجانا قال لك سان بيجن بري قناه چانزام تيك توك تنبو قناه چانزام انستغرام هبو تنبو از نزانم يعني وي چا انسان دسته هر کسی تلفن اون تنبو دا إذا كسر سبرا كسيل نه ثانية تنيجي قولي دبيجن دبي عنها يكيم بيجن نو بعلق بوبم يك تينيجر روجي 2000 جرى تلفون خد دقرو فدك يعني جنب بهر وايدا دمجش تبيت نبي أمجي برشة كي فيجيان أمجي برشة كي في سيفيليزاسيون نه بهوا كي واجل التكسيت أفدك يعني تسيل تكسي وقت تبينه شو إنسان بعجلة يجيش وتسيل التكسيت بخواز نزان مجيكا د وقتك وهذا د وقتك مروف زي حفص عن نكر خو كونسنترا بك مره چاو كان بمتني باش بنويسين همزو لديسا بكور لديسا اونتولوجيك مره چاو بك ومتني چاو مره كان وبسينه برسوك ميجواتون هو وانتشتانه حولدم لوما بالبي هناك دغهر جان هنكي كورت بنویسیم جان هنگی دریش هنگی وقت جهفدو بگفتچلینه پانتشتانا حولدان هیه لبخواجی عاجزم یعنی جوی عجله بونه جوی زوبونه جی عاجزم و واجم تاثیر هایی دبین یعنی بتایبتی تاثیر هایی تاثیر چهار مزن سر درونیا و انسانات که ویاز دبینم و وی هواجی تخمینا موینک بواره پیش دبیچ مثلا دبیجن یا تمام وقتی تو جامعه بیاد او نمجبور زیده حیثانیه خواه کنسانتره بکه بیده چت جی بی تی هایی دبیجن دوی درکان تکستی خواه بنویسینه لی هر آوی دیسه کانه بیشی خواه بسری لی جعالیه درونی انسان نکاره بی یا درونی هم مروف نکاره او زوبونی نکاره حل کرده و ویجه هم دبینن یعنی تو دوی که وده که هر کس بیان بتلینه وقتی الالمان یعنی بسر المان یعنی بیجن و قادر بهتر زانه مثلا 5 میلیون کسی دیاگنوزا وانا depresyoni هي یا الوی درایش تو دوی که وقت که او بتلی بنی دا بیوک فرمه که depresyoni یا جیف دبیجه عاجز تبم وقتی یک مرد پیوه که کی داز نکارم تحمل بکم و از دخیدم مثلا دا افجی وقت بری depresyon جی دا خو گوهران دی وقت بری دا کس نپرده دا ملانقولی کن دی دا کس نکار راک هون
herkes her şey az hem herkes lehne kal mعناه ki bana güçlü gidiyorum bir semptomi depresyonun وأجي قلت ذاك بس إذا بزوبوني هي يعني أفزوبون يعني أفزوبونات جياني ده أفزوبونات شيك مجيم رومن كذا ده قبول بك أجي حاول ذنب بحواكي أنزل تبين بيجي تسير لمتنادك لأبخات جوا عاجزم وجيانم دي سكانتر بو يعني از يعني جيانك من وقت أو خاص شيك تنجوا درا نارب ويدرا نارب يعني جيانك من سكانتر هي وك فيزيكي ل وك هشي وك هشي سكانتر هي مثلا إذا وقت بلز في برتغال نارم و برتغال بيتر مت بيجن باشتر دخوينم يعني باشتر شوا سرمجارك يعني بيجن بيتر هيدي دخوينم مثلا بيتخواس ام في سردما جمع بخوازم زودتر تف بگارن از هيدي تر تف بگارن مثلا به وقت بلن بيجي برتغالي فيلوزوفيكي دخوينم چون داوي ادني چون يدني ليبيتو انك سيستماتيك برچيبونه كي يعني هم از وياج بزانم وياج تي هم جيانك وهاي كو هر تشتي المعرف فرض كد و معرف هر تشتي بزانم وجاره كده هم تايبت مثلا تكنولوژي جي بفنه و انجام كوي او مثلا كو تي تدغو برتوكي جبر وي هناك ام بخوجي هناك برچينه جبو خاندنه نويسه بشكي ام درنگجي كت نوابان مرحله بلكي كاركتر جينكي بو اواي ولی بشرانا ساكن بهتر آرامتر يعني ساكنتر وي أذكر مرة بيجي من آرامتر بمدقر يعني د أودوي بلخي دادم قينا مرد كاره يا بيجي آرامتر يعني وجن إنسان يكيش خال جند كي نوعرد خدا يعني شروكي كي سرور لستجي راسته أو شوا تلكره شوا يعني كاركتري كي بمن برعجب و كيف خايشي بوم دماغكم مخاد نظام كتاب خاندنا خانديه قال كي امنها او كشي آگاهين برفرش دن سر كتابه او مثلا سکان شغل نوای شی کاری خوی زاروکیم خورال سر موتورا خورده خداشون اب تجیه کی اوسا فیز گیر چابو يعني یا زاروکاتم وی هوای در باس بو يعني ایروجی اپم ام لگوندن هنا مدی زاروکی بحاول دم موضوع تخستانا موتور زاروکی حیزده 20 سالی وان یا مگا پوتی بیراتم گاز 11 سالی بو مثل مخوا کروان چون سرعت ببیچاقی من نیست دچنین جر اوجي تشتكي ورق مثلا انا هرج مرة نزان هرج مرة ويرجع ادم قيناجي برسيغو وقت مرة جي دور بك مرة كان در حقيقة وانت تشتانا بن بسينه وقت مرة در جي دور دكهve مرة كان بتشعبكي باشتر يعني بتشعبكي سكانتر مرة لبنه وقت تبيريا ويدك يعني او تشلو ويدرا هن يعني ام بيجن ام لسر نسكابون ام بچون بيچاغه 2002 تركيا چوبو اف دنیا قپاسی خودی گراوی تی بیرامه جالی گوهم وارل سروی درا بکا ترکیش گروه درکت یا گر نکهت لیم سر بیچاره وانا چیزی خوشن لیم خواه کی داویاوی منزان بچاوی مرا بقدینه وک او یو خلاصی که اری لوی درای گند بهوای کی واسکان چیز لیو داویی تشتکی وره چی بو ساعت تا خوش به از اما ولی ما مسکرم که سپاس کنم با بریدم خانم کی خوش گله خوش برای داد سوالات سپاس کنم حسن دگرجی خیراتن کل زمان تازه خیلی از فازم دو پرسان یک جه تدریجی دی جیانمون با آلمانی دمشه yani زبان آلمانی دمشه پرسابن او Türkçüma dinivsini veya Türkçüma kurmancı dinivsini anaha. Madem ciyana tabi Almani Türkçüma kurmancı dinivsini. Yekjeji khunduna kurmancı dijiyana tada çakas giringi ve hey tuneyi. بساعولي أري جنامل بعلماني دوماج بركة نخوشخانة دخابتم تماما نخوشوي أوه از هو نب علماني نب كردين نب علماني جدا نبيسينم بهر دو زمانة جدا نبيسينم وقم جو يعني وقتی ابجیانه به چند زمانه بيجي ما تخوازم بچند زمانه جي بنویسیم چقاس باس چقاس سرکفته و تشتكين اللي بعلماني جدا نبيسينم و حول دانيم لنویسانه علماني جي هنه و چند تشتی آماده کردی جی هنو هم لبندین که اوی چاوم لبنداوین جی او جایی که دگری یعنی آلمانی دیجانم ده دگرو از بالمانی جی دنویسینم و کردی جی به هر دو علیه بک مگو چاد هن قاده جیان اده ام به زمانی کردی سردست هن قاده جیان آلمانی سردست به
دین نویسی دیدم به وقتی از رومانه که بخواد مچوره که بنویسیم گوری وی زمانی و دو هارا و آدودا خانه کردی چقاسی یا بری از بچه‌ما آلمانیا و هر سالم نه اولی آلمانیا از کارم بیم همه چی درد کردم متخانست دو کرد از کارم بیم از خونه رکی باش بمشی خونه رکی باش ویجا کلی بوم لذت 3 سالی داوی هر قدر چه کم ترد بس دوال خام کربیم یعنی هر قدر چه کم ترد به جبر که تو بینه به او تکلی و قابل حتی 3 سالی اولی چه درد کردن تا شوپاندن و دهات نجتر به هوایی که یه تبعات آور تیچنتی خاطر جه بکره لی تو بینه به او تکلی قصر دبه لی نخواهم از دو جی بکنم جبر که چند بینیویس کاری میان قالی اروپایی هنه یعنی راستی نجویجا آلمانی فایده دارن و تایوانم به گلکیجه چی پیشکتنی ویدرات تونه از نخواهم مجلس کم شوناوانه جیب ومکوان حتی استمتیج از شوپینم از خو وقتی خواهم کربیم 3 سالی داویه که کردم. بله مامسی کنم. خیراتن راستی من لما بحسیم به صحبتی که فهم برهات شبه کن من لفت ندید بعد ما تکی بخوایم من خوان هم کرده چیرو که دا کووار دا من شوپان لی وک اوان ها کن سر صحبت که نام خدای به صحبتی مخوان من زمانی بی راستی جی از وک بالا من زیده سر زمانه زمان را علاقه دارم زمانی بی وک یعنی مرچا که اینی که دیده جوات پیشکش ته وسا یعنی نه چکرینه نه یعنی تعمی که خوش دا از خوازم بالی بکشیم سر او پیواته یازیخانه دما و خال کرد او هات بیران بن ده سالا 2004 دا وقتی هنا نو کومزانن آواد بو باشور کردستان دولت کی فدرال چید بو امجی وک ماموستویش گلک سازی سفیل امجی وک نمونه سندیقای ماموسته چون بون میوان باشور دمام نو کتنی یعنی نام نشان دادنمه مرا گوتن ورن مکتب آمده زاربتي عمدا وصابوا مج دبستان ولا دقو مكتب بيجي مقول خي هلا مكتب كي بنابي عمدا كيف هم هاد مكتب كي بنابي عمدا وين ساخو تشيبيه هم شو نزاخو دمام شون وك دوسا يزخانه يعني او دم هات بيرامن دوي سردم دا هم جالك بون بالا خازم بالا بيشين سر وشا دولت بونو وحالي جواتا koloni jiyana kolonyal da eri icad servi yani demga xuliyet xi devlet bu yani mesela ve şahı بعربي كيك محمود قول راسته يعني بن دولة عربة جيان بندورة عربي لسه يعني بدران بن تركيا بجيب روجالات فارس روجا وديسا عربي يعني ما بس من لفر بهم سركفتنا يعني نه جيرخني هناك قبل ما هنا دماغ او دبن خوازی برهر الفرهنگ مزاکن تشکی فرهنگی گرت بنجی وان خوشته لراستی بوسانه به برا چه تجین او بنفساندنه من خوش هات از و پیروز دکم yani خوازایی نه او که نه چیکریه شو تکسید جوسا yani بلوقینین هنک پیبن ترکیه نه بلوقین اما تکسا حسنی دا بکاران نوان جنه بلوقی الگوری کنتکستی خواندنی کلمه کی ترکی بدی تانا هرست bu boyar beşi yani بدگم ben hers nebe hatta mesela evci kelime ki yani هذه الرياكسيون القرشي كولونياليزم يعني الباشورجي مثلا بفرض خدتنا بالي ما باشور كلمه عربي ببين الرياكسيون كي زيدا نشان ددن و مغوا هاتن ويدر مكتب نفسان بالشوا يعني هي تشكي خزائيه يعني رياكسيون جي مر نورمال بين اللي راستيا زمان جي مر بنفسنا خوشتره مالا بابا از پرساوای داوی بکن اگر مساعده به هوا پلی کرم که یا پرسای کمی نزم مستیه یعنی تو بود از لا مرباط خداجی سدینو دم به آلمانی بکارتینن گاوا کت
سدین و دنیا مال خود آلمانی بکارتنه چاوا یعنی دنویسینه یعنی تشتی که تایبتی ده خانمات آلمان اگر گزاره ته هبت بوان را آلمانی ده پیوی یا دومیش تگو از نوچهان فلان زیادن یا نوچهان نخوینم گر نوچهان نخوین و پرسکره که جواته را به چیجان چاوی حشمندی دنه هیچ خو نویسکاری جی نویسکاری ویژه‌ای جی گردای جواته تو چاوا تبینی باتشتن یک حوالام کرد للألمانيا چی بوی مزن بوی ابک بقیزام او بجا خر زمانوی زکماکی ألمانيا و بجا خر با ألمانيا پیو و اج حولدن بقیزا خر کچکک مهیه دو سالی واز بویر بکرمانجیر ده پیو ناویوی دلال خوزایم واز بویر بکرمانجی ده پیو یا بیام سدینوت از یا از مکرهاتنک از نه باورم یعنی گله کسی ام بیل ولی چی دیجین از باورم دن ناوا جانوام سدین نودی ترکیه که ام به وقتی تو یک ماموسته که وقت دکتره که تو الوید را بخوابت سدینوز جانات ترکیه تو بینه به و گلک نویسکاری مجی قانسی زانم لبان قادانات خابتو اوجی وقت قدره که اوجی زحمتیه که از کارم ویا بیجم آدو داجی پرسا دو داجی تا نوچه پیامن هونسه نوچه یعنی مرا نزن مرا برای نوچه تیشته که مهمه تو نشوپنجی بخوای که تو پید حسن یعنی هون نجبو نوچه مثلا وقت نوچه کرونا ایجی بیدی من نشوپن دیگه لی بیامن دویم ویتشتی تبلیغ نکنم نویسکار نم نوچه وان بمن نویسکار وقتی نه وقتی نوچه وقتی تیشته کی وا گرم به وره او بنویسینن بیشتر حالا براقتی سال بودش خو هر تشت آرشیو آدمین تشت حالا سال بود کاملا فهم بکه که چه بود چه نبود و آدمی دایی دا بمن پرسکری کاملا تو کسی پرسکری کار تونه که هایا مرشتش کی چه نب هایا مرشتش کی چه دبه لیبرا کنده بخواد چه قاسی زی محافظه بکو مرا کنده چه کنده فیلتر بکو بما مهم اوه لی برتاکه تو بین نبی هی مثلا که وقت آگام بندی دو وقتی کرونا تشتي بخار دبينو حاول تشكي بيجي هنا فهلا كابسة كده باخد هنكي سبب كوفيد شبو نتشبو لي مخابين تشتكي هركز بخوازن هر تشتي دو وقتی ده شروع بکن و تشتكي بيجن و بعد ام بي برتك نویسکاری از بيجن حتى جستیم تشتكي وقتی گرم به از نه نوچوانم از نه سیاست وانم از نه تشتكي ورم هلا باخد تش صار به كان تبيجن مثلا هديه بخواه یه هرچی نه دکتر میگی و چقاسی هم به پسیکیاتر هینا نو هدیه و حساب کووید ده فکر میکنم چه بو چه میکرد چه نمیکرد یعنی دوی کلیه داره مثلا ما گفت هر زود به هر کس خواسته خوا درخ پیش تشتکی جر بیش بیامون وقت برتگ چی که مرا گره خوا پاش و بخشیم وقت برتگ نویسکاری و واز وارد کم واز لید نرم داوی تشتک سر بیجینگه بمینم تشتکی تک بم بیجینگه مرا باشتر تیرگوز بیامون یعنی حزب حزاره نوچه تماشا کردن یا نه تماشا کردن تو تشتکی لسر نویسکاری تشتکی نگاتیو نوسر نویسکاری یه ناکه و حتی تشتکی پوزیتیو که تو کنه به چاوه که زلالتر نوچه نم بیجن وقتی تو 24 ساعت تو بنره و تو ظلمت چاوام بیجن تیکرن ایجاری وقتی خوزاتن تشتکی بیز نوچه تشتکی تداد که برچاو و وقتی او تأثیر التبک تجي دخوازه قطرة قراصة ليه بك يا تشتكي حنون تيجي جورتي رادبة أو تشتكي عالمي بمجي أدبيات دهينكي عالم تربفه وبهالشكل زلال يعني ببينك فرامة كاربة بنبيسين ليه وقت تبي تشارت عطا تبغى لو تشابنا راس نباور مرة كاربة بنبيسين جي حتى وقت مرة فلجي دك وقت تولي نريا وتبي على تلي وركها الدنبيسين هنا نبو 10 دقيقة هنا 10 ساعات سر نشوف چیکار شهرداریش مسنده لی حالا زخواست زلال دبیر داویه پیش ندار رجع تو پیل حسوس سندبون لی دروش پاشه دی سادابونه طيب تو بچاوه که زلال ترکانه به مسئله ببینه آیا کمی تگو ام قدر یعنی ام دنا مالی خود رو باقوی جب بلا آلمانیا بزمان آلمانیا ام بزمان ترکی ام زیده تر بکن خود بکن مخابن ام بجبو ما تشتكي نباش اف خطايا كو مازن ما تبيجن بري دونزي لوني و بيش تي في وانا كرنا لازم بلا امنك نها درفت شيء امكان جهيه ام دكارن بخوني جبني بيسيني جو برنامج كردي جام دكارن تماشا بكو ام جبك بوتنا
وسا انتر زرن نقدر انا ابن قدر ما يكون عندنا مال خدا بزماني سردست بكاربين والله ورقه از ناو قاسي حاتي ماز وي بيجي ما قال قدر ما از قاسي جهاتي له مثلا نختي بيجن جيبو ما اگر دوي مشاهد اگر قزام نعلم التركي جيبو مع تشتكي سركيه از كار مو بيجي ما قزام هني تركي نبا جيبو تشتكي سركيه لي مقبول كلي الماني حتى بكرتاوي تشي درت بمخاض بله کرم کی کرم اولا زیادتر پرسیدن در دوره بابتین در بی اساسا مسئله ادبیات بود بیشتر از پا مدرک دیدیم راست جافکانی دین ادبیات چنه یعنی وقتی که نویسکاری که دهزیری برای خود دیوی که لپراهی هم یا جهان هم یا کردی فرق نکردن کیجان بر هم کیجان نویسکار زیادتر بالا بر کشیمن چون تأثیر هم بجد علمان مسلکی هم بجد پیشهی تأثیرات سر بر هم آنجا خواندن داریم فلسفه او دیسا تأثیر دیسیپلین دین جبو داخل ترین ادبیاته راست دابا مسئله دیده ادبیات بخواه اگر با جهان کردی آنجا ادبیات جهان بخواهی هبن چند ناو آنجا بر همین که زیده هم ریل بر آوان کردن ادبیات در فکر بن و فکرین در ادبی چند تشتن مصاب مرقام چه بود یا او ده هر از بیجم تشتي أمبيد بساليام تأثير المدكن أنها الأوقات تأثير المناكن تشتي أنا تأثير المدكن يا جنب بيجن ريل برمي المدكن بساليام أوقات تأثير المنادكن أذكر قال لك نبيس قال هم هي كردي هم يدا بيجوان حزي دكم ويجانا مرات بيد نبي دلي مريج بيجوان شو خاجت بيد نبيسان قال لك هن يعني از بيجمس ويروجاجي مقاس كي بيجم كي بيدكم يعني قال لك هن ودكو هرن جهرتم دكو هرن بيان كان نبيس كارك جانا خدتر وكي برهم انتدي قانوني كنا از چیکار کلاسیک از حز دکم از بیجم یعنی جه وجا کلاسیک از حز دکم وجا کلاسیک از جهان از بیتر حز از وی بیجم و بیتر وقتی که فرانسیز هم پرزیده حز دکرن لیان هم بیجن وان امریکی اف پست مدرن ام بیوک دوندلو توماس پینچن بیتر از وان حز دکم یا جی ام بیجن جی وجا آلمانی هاتنیس نه آلمان آوستریایی مثلا کسی وقت توماس برنارد از پروژه حزکم یا جی وقت هر چنده آلمان بجی آلمان همه خوشکی نجی ویگ زبالت از جی حزکم مثلا از بیشم یا جی وی چنده جی بیتر کسی نم بیشن جی بیتر جی وقت جی پولونیا جی ماجاریستان مثلا اوانا هنکی دیشه بمه وقتی که مزیده مثلا خب ویجای ژاپنی دیشان مثلا بیشن بمن او بیتر دیشه بمه ام به یکی وقت کی جان هلی باتش مثلا کنزا بورا اوی مثلا به دوی در قالده پیشتی از لیهای بون مثلا به یکی وقت قوم به یکی وقت فرانسیزی به اگزیستانسیلیش وی تشتکی حسانه اگزیستانسیلیش به یکی وقت فرانسیزی حسانه لیش به یکی وقت ژاپنی زحمت مثلا قال اولی در جباوی بعد قال ایش غزوری خواجر بیش والله استشتکی وره مثلا تکلیوانا مالباتی بهتر دشبن ایمه yani جلوما پرسکریکی وانی ام بیجن ای حبونی اونتولوژیکی بهتر دشبن ایمه بیامن و یا جو تکلیا وانا به چینیا به 3 سالی او بندستی بنیا وان او تکچوبیا وان دیسا دشبن امه و یا جوانی ام بیجن Avrupa'ya bir ruhlati Avrupa'ya او دشبن مثلا جالی یک پولونی ای ماجری مثلا اوجی بندستن یعنی او تو بینه به تاثیر لسر برهمی وند کو برهمانش تاثیر لسر مدکو و می کردی از بیجمن از انکا چند نوا بیجمن دلین کسا بهل میاد بلی می کردی چند کسی گلک از البندا برهمی وند هنده دفرشی برسکی یعنی ببینی کی سر نه اول yani perskerek zaman ve dere perskerek ek siyasiye. Çünkü siyasiye kadar hakirna zaman ama siyasiye çünkü. O velat bendest hatta statü ki tübdest nehi ya devlet bugünkü ya federasyon ki ya embej statüya zaman tübdest nehi tişte ana embejin van berheme ki çaptıvın
جمرة ancak bu sibe statüye de bir bebek yatırım ki Türkiye zevecim. Yani ancak büyü ve emkarı ben zaroka bu gicinin bitişti. Yani Kur'an-ı Diyarbakır ilu herkes zane. Beri 5 sal beri gava yekip Türkiye haber dana bağlamet kişat zarokeki. Ana gava zarokeki Kürdi haber de mali zıfırın lezzet ne var yani. Em hatun bir nokta. Yani nava 5 sali de halime eve. Yani Portuk'ten frotane rastı. Lüfuarı tem frotane cana az olacak kolaj yap şubetkin. Hepim yani tem frotane rastı. Fakat bandor ki vermezin heye. Zamanı men ne zamanı atmosfera me. Yani em dına bir akvaryum ede şevtin. Yani em bevret mesela bejin vek revşenbira vek em bejin malbata da merve siyasi. Bizarro ki thora taybeti belki Kurdici haber din belki an khoşik duazım mezinci bikin. Le fakat jibo bet ştek civaki via vi perskrek gerek em boşor bikin perskreka siyasi em statü tekoşina statüye bidin berçak. Havale ki berama çaptıkın ji ne vek hobi ki. Gerek vek tekoşin ki bitiştiğimizekin. Yani çünkü bejin ki ez jibo sibe bitiştiğini sinem. Yani iro nagice zaro keme brasti. Belki de gidecek hep juana ji ama zaro bir milyona zaro keme ene ve nagice van. Em de ben male destinici kaç kaz duhinin ecbiyali şüphe deme. Yani mesela bir aval fuara Diyarbakır'da akva Portugal frotani perivit ben male dixin evi kütüphane ve sus yurad mine perivit evici ben akın. Jbo ya yani perskrek ki grane وجبو ما يعني بستاتيو فكري دايه اگر ستاتيو چنه به باور بكن قاضي 20 سال شونده ev nefşe nuti kat nizam be yani. Ama bir vak Latiniya yani vak tadi gışana İspanyoli habertin her yak velatekiye ve her yak milletekiye. Jbo ya ve jbo ve beşikler bitişlebilir. Her berhemeki de ben viskar havale men viskar هو تكوشر كي ببينين يعني تكوشر زمان ازت تشتكي ام سباس كيش بو باشتاريا و كرم ام جابن biraz kıyafetine bakın. Sercan. Spas bu برنامه و gerek memnun bu nasıl var. Bu da gerçekten Türk değil. Ben ne kondiye? Ben xwazim ki hesabı tasıkelo vakti bir pürsüke nisan diye o navi bir siyahidin bir çıraman yani böyle ditine teçme bir navi diye xwazim bir pürsüm. Ve Berivan Khan Google mesela yazıkhane her hafta per gerek bu xwazim bir anne kafa benim zaman. Kerem. Bir anne xwazim ben uzun bir bilim. Belki o havaracı da vakti misafir daim zekirin. Mjir persi mugama musta بروز زعم قالك بيجي خدا تركيب كلام وما أشوف البروز ولا خبر ده يعني براستيجي قرختاري ولا دمي أو بنا وأنا تقولي تترامن أو بنا بيا ويا أستخدم الرجل قالك سباس نساز بود بنا مساعدة بس تشتكي داوي حسن لبكم مثلا خلا راستين خادكن راستيا kolonyalizmi, راستيا زمان راستيا feodalizmi jini de tekstate da bimin hineki ev karakterin jin her çıkaz راستيا civakame beji hineki qals u be çare neçar hatibun tasvir kirim mesela lilav pır yani her helivan hem neçar hem tekçu yani belki ev وكي راستيك جواكي بالي وك نيفيسكار او تكاره نيفيسكار يعني خدي افرينره يعني تكاره وجنوبا با افرينه تشتاكو ام دزانن درباي تشتكي بك كاركتره كي جلكي درباي ريزه ايجار جهلاوي با تشكي بمن قالصات فيمينيزم و امبيجن او كاجني وكي نيفيسكار كي خواندن تاين سر فيمينيزم يعني هشكي تاي وكي امبيجن جاليه جنيفا وان كاركترين جني خورتر ويا وايد هيك تبلا خولي دا يعني وهذا هم بك سر اللي لا بدبجم يعني وقت شو خزينك بيج قاس وقت تشتكي نكارم شير بيجم ووري لهون الروسيما جي هي مثلا كاركتر رسم قوس كاركترك خرجي هي خدني من فيمينيزم بروزيدا تبين نبز نبشك زيدا اگه جا چال بيجم آگاهی من زيدا من نخوان لسه فهمت چی بيجم شاشه ليت تبي نبي أحاول دم يعني مثلا قنا بدي قالي ده يعني هم ليلاف هي وك تشتكي وك
کاراکتری که ام به سدیست ناش بدیلابه به روسی مایه که روسی مایه سر بخوا و زانت شده که و چلو تشته که و هاج قنا به گوری دیترم گوری حوضانم چقاس سر کتم از نزانم از حول دم ل از هایم جوا هی از بیجم مثلا کاراکتری که منی جانا د پرسن بیچ ما تو سر لهنگی که نجینه از هر تن بهم میشه بخاطر جنج ما خوشته د نویسنه از حول دم جی برام لی از حول دم بیتر ام بیجن درونیا جناجی بخیره دیسا بخیره کاری پسیکوتراپی مثلا درونیا جناجی بیجن بلوز بیتر جی فهم دکم کاوی تستک چاپ کز نزانم لی باشه تکس تینو دام می ببینن هیوید کم لی مثلا تکس گیز یعنی رومان که مثلا خبرت نورجی بمجید کاراکتر که یعنی وقت کودی سر کاراکتر دیشم میره لی کاراکتر نجام بیدی و کاراکتر بیتر تشبه روسی مایلی لی از حول نادم جانا او روزی که تقالا کومی خواندنی کرد اجیش کومی خواندنی تیم اجیش شورای استانبول معود خواندن من خودی جوانی مسکاری بخیره شورای استانبول دست بگم روزی سلاوی کم بدن لو ما قصرا بالندای خمگین دخواندن بله جلوزی هیجه ها بو هیجه نترگه و جلوی درمای چقا وی خوان یا او گفت چی میگو بخت علی خواستی کاراکتر جنی که خورد با فرنسا و سن خالی گو بیریتی گو حول دایوی وری بک افتالو کجی هیجه وقتی مره و نزان بو مره جی دور حول بده از ناخذ تکم وی تالو کاجی مثلا تشتکی نزان بم و حول بدم لی وقت تشتکی باش بدم نیشان و دعوت دایوک میرم یعنی گرگ وی راستی خواجی بیر نکم لو ما سنكي خواجوي تشتيك تخمن مجلس ليش بو أبا كنا سديسات كاركتر ليش بو أو مثلا رامينا فيمينيزم وك زمان نجي تأثير التكسا مرة بكده باش يعني نيكو تي إلا مرة بكاركتر كي دروي جيرا وسا بافرينه لي أو مثلا زمان يخش كتير دك نرم تر دك حنون تر دك قوي زي جو حنون تر دك فرصة كي هي يا لا ليك يعني مجبورة يعني مجال فيمينيزم تيكنا في خوي شوا؟ تقول يا فيمينيزم تيكنا في يعني evet تأثيره كي باش تكساوي وزماني بكال جورمن فيها وقت داخازة كهلبت ل تهرجي ديسان يعني ريسكاري مين؟ شي كلام أخو كيكو بكارني نواب مش عارف بله ما مستم جنما بيشارة نجابا باس وقت رئاليست بنفسينه مجبور وان بيشارة بنفسينه يعني نتشتك سوسيته بتوازن تشتك حسبك سراست كم قول باكر نفسكاري ماجي سدينوت جيانا تركيا تشتك ساتونه الوي جوات نده بنفسكارنا جيانا كردي يعني نه مگو کسی که بیل زانگه که یادی بل مشاش کوت بس سراس کرده و که بیجن لبیل وقت معموله کی بخابت وقت ماموسته کی بخابت وقت دكتوره کی بخابت و افکاری تو بینه بیم هاو تحی ساعات طول بخابت و بريج و آماده کاریش خودت بود 10 ساعت و ابي تحي ساعات اجي فايد كامل 5 ساعات و 5 ساعات جنب 2 ساعات تو کاری دنی بك تو بینه مخصص وی بيجم وقتی خود نمی ترکی سروی معنی بود یاجی من ناخذ تشتكي بيفي باوجي من ويسكاري مي برقنا بقانسي ازانم قال لك ما وقت دو وقت ما بقنا بما مستبون اسكان وي بيجم تبين داوي حالا انکدوتی بله کرم که سکرمده اون خیراتن برنامه‌ای گلی که باش بود سیمین دیدنا من یا حسنه یا اول از باورم سال 2011 يعني 12 برنامه ريناس شيان از وقت مودراتور و حسن الهري بيش ونشتي بو ام الجزائر رستوران تيبون نظام تبيرات بلكي لآمدي خوني استنبول نه خورتكي گلكي قشنگ لنوا سالن ده بهر آوای همی بال لسر بی هر چقدر ریناز جان لسر بکیه بجی بال لسر بی بو يعني او بنشتغل دليوي جوور حتى انها دبيرة من دماية يعني ياد اليمين لسر تورا جواكي من او كي شيوري يعني او فيش كي شيوري هل بد اجي يعني هرتم ددا خواز كاري كي كردي ده بما تشالا كواني كي كردي من خاص از كارو خبات ام بكم
از شوم جانیا کافه استانبولی از بیجم دیسا حسن زارم اسرا محفوظ عزیز دویگو و کی هبو کیدن کلیک از باورم هبو یان کلیک ندور بو لسر بختیار علی هنر دبیر دنیای شیوری کی نچه بو و حسن تبیرم کلی تشتکی ناره برادر جبو آلمان نویسیه گوتنین وین وی دمیم صد ویران دمایه سه برهمین وی درکتن دو جیم نخوندیه لی از تمامی نخوندیه حسن فترات کیت کشه ده هر چیروکین وی دجی رومانین وی دجی اف فترات هیو از باورم دخوازه جد دمیره یعنی جبیرین جوا کرم بیجن بو هر کسی از باورم دخوازه تشتکی بهیله اف جدر خسنا من یا خوندنین برهمین وینه از خوازن پسه کی بکم نویسکاری کی جان دمیدی اولی سپاس تعلیات دادم تا سال تشانی بیرام و یعنی او چیکار جزایر لرسوت جزایر خوازن بیشم پشتی او موتیواسیونا جوش شوری تقریبا 5 زیاده تر شوری نمیشه مستمولی پشتی او کن بلا بو و او پیل بکسین وکی حسب و حوالین می دلیره تقریبا 5 زیاده تر از باورم شوری ما دوام کردن اوجی طبیعی تشتین باش وانا گوشی با زمانج با کردی تشتین گله کی باش نه اولی سپاس داره تا بکتوا تا دیسا تا معنی بیرام از وره بیشم شبنیشتیم بگره حتی وی چکه هنارا داویا دنیای از اولی بیشم وی چقدر مش بختر علیجی وقت حتی حش می برکم دیسا برنامه کم پیگی هات بگو خودی ما مستشتر بیشم گفت واج دخلات سند لیم گو از آن دوباره لیتاجی پرتوکاته هری شیرینه لیم گو بیام پرتوکاته هری قصی حتی آنها مخندی مگول قصر هم ندار لیم گو متشابه جوار گوتو مگو از نخوازم دو تا بیج مگو از خوازم ریتاجی بیم مگو مالتا مگو تو وارد دفکر گو از بیم چه و عاده نویسکاری کی زده میمه او دم دو هر واجی دو هر میانی که به هر آواهی آن که بیج مز نویسکاری ویدم میمه نویسکارا وی کلیه استیدم از بکن وی بیش می‌نویسم وگن سر کلیه و دو هر من بلبی تدی 10 سال دینج وقتی اموارم تیوی و دیتنام حسنات چهارای آفریقایی و از دیسا به کیف خاش فهم ببی هوایی و وی تشتکی دنیا بله تابی آن هنجی تیوی گوراوی اسور بخالیم نشان تدید بی بای گوراوی اسور تیخ بیرا خواهد او دو هر لی کانزم نویسکاری کی جدا میم خواهد و اینزم نویسکاری وی کلیه من و دو هر براستی جو دو هر نجبر کرد بیشم خواندنیم تید دو هر تیگشتنیم تید دو هر جاناز بیشم والا اوه ما اوه نویسندی گره که دا ادبیات اوه اینه جاناز وی تندیا نشان دادم وی تندیا من رخنه دکرند شیوری دا رخنه وانه که حشک بوم جی مخابن هر از آن اوقاس نه اوقاس بتونتر نت تونتر بمجی دی ساجی هیچی خدينا ندي سری دام سپاسی و مالابیایی الوقت کن و وقتی خو وقتان صبر که مزن لبندام و گوتو بیجیم شوری بون مالابیایی الوقت کن و هفیت کم جارک دنجی ویاوی هف ببینن نویسکار لبره ده کتابین خوش دست نشان بکش بومه کسی که بخوازن کتابانش برداری بگیرن و دادکارن دست نشان بکن اما مالابایش حسن جدی کن مالاتاوات گله کساخوی سر چواره هاتی آتاوات سپاسی بو مدرکتریاتا جبو وی درفت گله سپاس بو سپاسی الری محمد خطانه